Asemaba. Ko fori a waya asantua ne papa asantua ne kokoveli edino ye kokoveli dabi emso musi keveli whatever it is there is veli on it ana papa no so no mo kasa ya asantua papa no mehu se amanfo de start ya bom video ekwedo you can tell some dey asantua picture any keveli a picture bo ase ombe so mu chese ne papa na according to asantua no enye ne papa no the yet no I say sa father ni bia but enye ne papa no I just say asan to akopi mu America kra no eye ko fori and support no ebo na internet bia kana sinipa boni ne bia no on the good side ho enti we na aba na sa no ubon say o ma wo yom papa babeka oh ko fori de on tesa ko fori de want me nye ko fori de but obetimi aye because me am tie ko fori sa scamming case sa fraud case aba be pie menim e be pie menim I think say 2 weeks before say me be call me holidays no e na ba menim and a girl be e de ba say ko fori aba be scam no na girl na dey asem ne ba no that time no the same day nipa me nu e na frame me first one na MPB or TikToker yeso ye MPP ni na no kwa na yeso nya MP or Costande or na bo awefo ni bia ena wanya ena odi abọ no ho asafo hene no nama ona buwari enti me ka che ni pakro ne se me be ko holiday enti sese no baby ama adwene deda no o ma me nkomra na me koba ona buwari e be ka na asem ena ko fori so de na de me nyanto boase ni me no nyina metie ye ba ko fori de ni metie na kan be se me teki me tu ho na mon at that particular moment no na ade a ama me entu ho na mon enie. So apparently, me enye me nko amene influencer. Ubeka sana influencer. Me influencer. Magia tum sanity. Ana me from TikToker. Me nye TikToker, me influencer. Enye me nko ane enipa magidin asem no abeto manim se me nko ka asem no anase me try se magisika no e dia manipa no. Obo enipa ba ku bidin wo TikToker say I don't want to mention the person name for my own reason. Odi akoto nipa nanim se enipa ko fori agine sika ama nipa no ekofre ko fori ene ne kasa e kire ne se ofa asem sei ena baba beto manim na enokore bai ene wa asem nimu ko fori eje asem no edi tun se yampa enipa sumasi ne sika kwa $15,000 ena baba be di me honom all in the name of say ko fori say where your connection man ubetim the girl na akwa brochire na apparently no sana enye sa girl na so nko a yes there is more victims out there de kokoba ne say ko fori ebeju sika so do bekwa brochire bi wo hono masika no o manipa be hia ne agye no physical cash ana so no abehia no agye no physical cash enti no no woni hu evidence untimi fa nko ba bia ye bisa evidence kura bi ni hono mo but ye won krofo ni bi hono ma they were smart omuma nkrofo twetwe mu pictures time out this can name bigina be try the picture which he's not even aware and the bim say money transfer nyeni pa baako but so far there e nipa baako and e ba me hono o che me say there is more victims a wonu makasa a ko fori aska me wo mu and I'm so wow free say asam ne ba out here ko fori no me koya say me kwa ko sister ne number na me hu say e yo no ni case no and ya che no anase a different person a case and e dia kwa che no because sister no the minimum say ko report na e de ma police so many times. But what the moment yen to so in free baby or call influencer no hono. Call for a chen say and 1 man 3 months. On can't girl say odinisika ebemano. And a girl no so obebo again a money. Now according to girl no and your first time I call for making this type of promise. And then medebema next 2 months, next 3 months, 3 years, yes, was what one making promise and on farmer no and you no so nko. And the girl na catch any pano say listen. Me dem a try my best. Enti say one farmer wa do pe bia no utimi ye. Eno no so okay. 3 months ni betwam still ko fori to fiakwa. And for side come any pa for the pa for no so friend no sama ni 2 months. In the time no friend me no ka kire me no. Na 2 months na ka 1 month ama na so. To friend na me che ne sister. Asemba e nipa na eka. Asemba tobo. Say enipa na ka just 2 months na say aka one at least one buoni guso nyehwe so de bema wa say one farmer one no dey what taking who actions e bia ne say wo se wakwa reporting so many times police phone konko chi ni na according to woman ko na say ko fori
wo friend na was time na no daily street no call for it to make a chain say do you know me wonim nipa me do you know people that I know ope kron fan konkoma your friend say President Mahama enko babia. This is some of the statement and I call for you or catch a lady no enti lady ne say ensem na no kan no hwe call for you so influence na e ma na ba mu kra bebu ye enti na wo hunu de wonye no ho ene say amanfo ye wo de ko tricolors eno ye de o de asem ne bre me na me catch ne say Tobo na at least yen train for this 1 month no. Na yen hwe se wo de be mo na se onfa mawa. Enti na me da sore ya me hu ne se abawo news ni mu se ko fori yakwa akwache no. Enam se na eye ge no na me yakwa akwache no ana se a different person because apparently ko fori enye nipa ba ko no aska me no enye mienu ena enye miensa. Fori ask me a whole lot of people. Na made a piano ade bi ho no ma mente ase. Fori ba industry nim no ache waye adwuma bebre. Wasanso anya konya akotena America asaso so abo adwuma apeska kakra. Enti edie ba de pa na enti fori ebema watiesi abonten amo start ajeje omomu ni sika ehiafo omomu peso mutu kwan ubedwo omu sika adi. Ade bi ho no ma metwe no ho eya mente ase. Obi beka so oh industry ni scanning enti no at some certain point na etimi be hie omo enema bi se ebi mutimi ye ebi mu kura timi koda bo nti bi mu kura timi get on anwea ebi mu kura timi get on enwura ene niema. But this time around God being so good kofori utimi nyakonya akotena America watimi ya make money kakra enti na adai esikani bre anasa eye krono na ye ode anasa wonsa na wa na wuntimi ntwa so ntontwene chale enyo enye na we na ya cheno no eye me de pa because there is a whole lot of people are there out there no so no mo won all what they have been doing is they are trying their possible best omo best kam ya manfo beji amanfo sika eye we na da no adwoti betina aka se ono ne de mo pe scammers omo mo teji amanfo sika omo mo fakoti kwa so teji am ebi ani frosters sa na adwoti be kan enti imagine say wo wadwoti wu no bi ababeju sika scammer edu sika ne kwa akoma yonko ba dia hu asai na obefele